Mwana musesia muthanyani wa umuthi twi musi munene wa kathiani na twithia twi kuna wia wa cyber thina wa kilungu kicha kuipata nacho pa Mutongo TV ngwatano ya mukamba cha wia ni wia nita wa Steven Mwema kalivu tuthukome wio naindi mwana musesia kalivu ne kenda tuthukome watindata yes umuthi nenda tunene wia wa cyber atumino nene wia wa cyber nenda usethia mundu ni wisi atona kwikala ne kenda usethia na wabingwa yosu nenda twambisia kwa qualification mundu ile kwetha ena skills iba kana training iba nikenda usethia na wapingwa wia wa cyber ni kwatia wale ambia wamina secondary natasi wa lazima wameweza kupitia the secondary education ndio ukasoma certificate ambio na certificate ni uweze ukafadha kwa diploma kina with you na no ziki wewe uko masangi kind of and wale and wasomu diwe au photocopy peke yake wakona or expect you on ila basic education naongelea indeed knowledge with ina no computer iko kama wata with ina basics yayo and you advance ndio mpaka ukasoma mpaka degree na ila usome certificate hii whether you soma sendo tasiri bebe ni chamba iko sira wale losoma iko tio basic kwa certificate ni basic computer packages yeah we soma Microsoft Word introduction, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Publisher isi on the boka soma mpaka internet yeah kwa hiyo aminosoma packages whether autona kubingwa no requirement yambe no requirement one so you or to repeat let no so for example publisher either ya kwikata in the for example ni na cyber ni tuna publisher kwikata publisher yeso basi ya programs ya madiko hizo basi ya cards ya chadhi ikasema ya posters advertisements sia anything okay there in short another term to meet money making package there's a publisher there is no okay so now Microsoft Word you can another we say niwe kwetha we say iandika official documents so it also be a CV though and also be like official letters application letters uandika na Microsoft Word yeah na no you package no ya internet na World Wide Web na hiyo yote thasi hata kwa mundu asema internet ni yo kind of the digital world kila kindu ikitumwa lazima weka online submissions nyingi ziko online ku file KRA returns weka online kila kindu kana wikali lazima witha wina no wawe saya ndo kwa internet yeah pe packaging pe kindu kingi mundu soma isoma certificate ya packages no some computer maintenance whether we no iko no ndo utono ando your computer yaku again ikana ngikawisi yana ngikapa ndo akithetho wa kaitha o ina total blackout wa muko wa kwatia yale yaka na ndwizi wele kwikata yeah nitwa mana ile kwethia wena training ya computer packages ngendo isi da noto no bingwa itu CCA location wale to CCA chao na chao yasi afando ba none kiasi bana bandi kiasi usiasi chao number one ni good question kwamba wasisi na ndo institutions for example no za masukulu kwa hiyo upande wa hospitali pia administrations for example no target or kadha no kasmo town wese better school better secondary school better primary schools and lazima dama endorse or submit or anything something kana be hospitali nene eno target yake ndio takiwa yeah na whether you mono pala weki ase babele kwa wenyo pe hospitali masukulu sindu site dasiata ite dasi nundo ando aime dama enda sama kanimite ani athukumi muno target ila nene ni athukumi ala mathukuma abo nundu sinizio ni imatendete kuona si private athukumangi yakwo hizi vitande thiasia mbumize payslip for example yo kasa ibani au si generate your payslip I declare wealth ne declare wealth in the facility of kuma thia uchani endo isabu omwene ange mesi weza uko kama kwatisa computer kama internet agekoni awo wala wake nesa ena privacy imenda privacy akiathukuma na enda na no siasa kana bandu bese bengi pepa ndu bese bengi na auto na witha ukapingwa seba kuna succeed kind of cyber kwetha wina cyber sie mbingi and matendete kwa mana services sivo kwa hithi into the next town unogetha ndibingite nuko ikwa next na ni serve wa next I think wa next where munenga more options na imana ba services ni kwatikana na yake ndio we manager for example either mundu kingo cyber anongesa cyber ni mungu ya mundu mmoke ya mundu so na shoka thukuma kana mukathuka mbesa ni you tendete you set your own standard na pe customer kila mumbe customer make na the unique thing na cyber this discrimination
undetha esi photocopy ni photocopy ona oka ni kumisi photocopy ai monga lini akoka kaliga kumga photocopy then that ndo aiunganie thana which and which maybe wila daily customers let's say kwa maintenance with our way okay into as location na to CCA resources pesi ndula wale kwa wena sio wibingo basic cyber hii wale kwa chao na chao wale kwa wena chao roughly maybe natambia na ila main no either na photocopy or printer o kao kidogo o wize no ugro wambia hapa laba nene utesi print no sia black and white no sia color no wa base no black and white in the process within America small say that when sio both to the current generation no wambia na black and white no baloka no zinu mingi izuye kusokuitia 10 visa hata kuprint visa no print visa ina colored omia black and white yotonga back and silasi attend okay yeah wale na printer colored printer itakuwa sawa na computer or desktop no ambio nemwe yeah when a printer na computer una kwambia inaambia sawa omwandu imambio mana obandwe andiko brand on so ile amuntu no advance space ndo ingi in the process uko so need tacha ino so advance you need for example ta kaka printer you izi printer ni utethesia hii okwa uyo munini nda machine nene ta o bigger photocopiers with ano kono A3 sizes nda ano kone osi mwingi ota poster ta onda na siasa ono noka nda maenda umwa poster sia mindo portrait mombi yako umekona siasa with utumbo t-shirt in future together with that vision yeah we are kuweka logo in that with the printing we mkona as a whole yeah na pesa kudhoa pesa ndo dhoa yeah for example no ambio na photocopy rings yoisi ya kawaida hii o ama na kuma photocopy o basia o sinditraisu tolamu kele wanatio yeah ando ingela mewa kubingwa biashara yose ya mundu asia kwiso save mbese ibikivu kwikata ukeseda mundu ndese obyembesa ba ne ziasi vile tutona ku source capital ya kupingwa sebe itaku waki hata wese da not no manage kupingwa sebe number 1 no la yasiana ono sei no share na vision yako money that this line ningitwa somo packages ando ngi mautendita wa mino secondary musi kila ukula sembe we are no soma computer na kwa somo loka kito soma computer hii for the purpose of is your trade wandu mami na secondary maenda kusoma computer ndio na mambo ndo meoi only dia musi we na vision kedha that line wa mwe pasu no isi ya kweli kana pe na kindu kindini na wakipasu na that yeah kwa hiyo mwene kusila kula kwa musi sila wala musi hiyo mshare the idea kwa ni the finance au ni possible ko lili ingi ndoka to you wakindo kongwe new in the market yeah huyo wabingu yende uya wako na bingu ye back 2016 yeah paicha ibindala anduge mekwambia kendo many ways there my number kuma na nasa by challenge sia ibindesu wabingu au yesisi wabingu by challenge you the funny thing with this job umana through customer sangi with a message mono kuwe owe kwa ye baba ye kawo baba kawo aga correct owe kala au grow eating no ukakala umanite akuya ye bro kala basic ways lakini through customers no ongelela woman ako kaina umani wake akona ndo kwika aketha ni wako hesabu kona ndo ukwesabu longi wako kayungo sabu kona no ni through maybe your customer yeah jituka kwa pe na musira legal requirements kwa kizungu nikenda we say there ila weba namba ya customer iko kwa kabinga kana chondo thina ni na serikali wale tekwe kana nikenda we say there we cleared we wa kuno kuna na mungu to thina na serikali number 1 ambao soma kalenda ka serikali license ya ile wendi kumendi bakendi to avoid the penalties zila kona wale that we with your license waliuka kulia the amount ni dhani lingana na size ya soko unungu ipo you for example baka diani tigongo iba the case of Nairobi akona ko ni ukane CCA license yakwa nini kule kwa kanso na ile which amount ndio wani this amount ne dhama ibange ngewa fire ndio ngane wa license yakwa ni ngambie no manenga na option ya mbola ke dhano enda kana kedha wina siweza wolo uyebeza wolo yeah ko kila wale to kunewa ni serikali ni chaone document bela ile to newa ngendo sita ndo thenu ni license ya permit permit ya upoti kile kwenda permit no license
hiyo ni license ya kalimita kono imono one document ne wenda ka ni yo without ndokuleke ndokuleke yeah alafu nyokuli ati ne to amana resources ilawe leto ko wena sio na simisa mudamboso muno ya wa cyber we say there are customer ne meba like we say that specific customers we say there muno ne maswali bande ni wa cyber muno no nasi the civil servants not specific or askali or alimu imakodetha me mathukumanga wa muno masaibani lengi ni students ketha we be students ta be tertiary institution bakumi yotho itendu ciana ici etha yenda type wa assignment ija yenda type wa sinu ka submit projects uka prepare that umanenga yeah alafu ni kule utona ku diversify kana kuongelanga market ya kukese there for example now target ya siana umarichi hata ukese the na ku wide market ya ukese the nenda na kunena wide market nonasi kind of advertise no create a WhatsApp group utarget ila customer may be unique. For example, either ni teachers, either ni police, we are customer with our say can I and my agent either ni communication no uma communicate as a whole. We need to make a message kwa group na they maybe their comment alafu through their comments kadha services maende opata nzeo and ukuno comment ya prinda hizo kama nai ndina ngwa clear ndina ene with that una grow. Social media ni kutete anything within our marketing. Social media, Facebook, WhatsApp, Instagram. Maybe WhatsApp, kwa not on a local market. Target it to know maybe surrounding. Ni kitata wa share in the status can create awareness. One walam customer new ndo akona ngiwa wa muthukumie mune wa save ya namba mwa share kendo. Akona haya kiukibo no togo ayoka ithuko manaro. Wako atakasoma kuma kwa WhatsApp. Bingebyo bingo sioka mambo WhatsApp ndo tusiye mondo la wiki ya cyber ni services tusiye iloto na kuofa ni mondo meba aloto na kweka customer number 1 ethesi ngewa printing ni kawa muno photocopy wila basic online ethesi ena no ndo nichauke ka kila kiende ka online is target which websites siba inenga na kwa which group. For example, mundu waka kuya payslip muzikali na police muzikali na mwalimu ni website different au maana wilika kwa which portal ukalika ukamana web server na this mwalimu akuya la payslip wilika pa webingwa hapa in any ways kwa ndongo tunataka ku print yando inde una save kwa ndongo ibe ma no scan no kubuni sio kasa mundu wa scan document ni save kuikia kwa email malangu ni document ni malangu ni mabesa kana ni wasia whether we na backup gamugundisha kwa scanning kumugundisha mweno maybe printing and the likes of na we know we can do to with no we the no kai the family na ndala meve ku na kind of ni nasi ni nzeo no mitegemea for a daily bread yeah na we know utukoteza eti hata we know ndethe eti ndo nini wethani tomo finance my higher education nitumia kwa school fees ni nzoma kwa unika linga budget my family na diende na kisoma wende nasomea wewe kana wewe usome kidogo tofauti nitiki nundu nika education and then no further education kwa huyo part of wenda kusoma kama mwalimu ndio kama mwalimu yeah na tasi nyeke tano yokete kwa kweli wenda kuisa kwa hije labda ndio unaona kwa sasa target ya kwa ikethambe iko sauti ata school magazines na maskuli medhama endo kwa sauti kwa magazine kumisi wana siasa ngo chama ngweta o posters za kwa campaigns kama nenga sati kama nenga ngobia kama nenga ilama za ngoma ma advertise ite ni mo apika certain soko na funeral programs kila mundu no kwenda ngedea ila nene teso ila nene o kaprinde wa kile ndo target ko for example ida masako mundu asia program no asiligie masako with the non that increase that thinking the mundu uteleke o within na yeah ni muvya munondo na naitwa Mutongo TV thank you so much nashukuru na mwanda musaisi ne kilungu cha uya ne uya vani Mutongo TV ngwatania mukamba neta wa Steven Mwema kilungu cha mbene cha dhala na ende kilungu cha kele nicho kiteba studio tuko na mtaalamu tunanene mondo mawi ya sala twidha na internet data yasa